Haino hai kaisa video tubui phaika thati bangma constituency wo Tipra Motha pade paino padeung no ebake easy winded tubu no Chini Purnachandra Jamatia Tipra Motha ni candidate tini kaisa interview sakhaje bo bangma constituency wo kaplai ungsinai kabangko vote margin bai hingga faide jeng tini analyze khlailai bo busuk kabangko margin bai paino thati bangma wo Thati Bagma constituency wo taklai ni vidhansabha election no almost 90% vote casting ingkha total vote casting ingkha 50,511 oro tiprasani bisingo vote casting ingkha 27,000 out of 30,000 something tongmani vote Bengali area wo 23,000 vote casting ingkha Tiprasa area wo vote margin kaham no mannai te Bengali area wo hingke vote share ungei mano A area wo Muslim ni vote robo Tipra Motha ni aro kabang kuk no vote kalainai Borong ni vote robo BJP ni aro khub kom no kalainai Sana kalayo aro Muslim robo bubagra no chajagai vote laikha Jengnugi mangkha je aro borong no bo Tipra Motha wo hapmani kabang kuk no nugo Te hingke Muslim vote robo CPM ni aro kisak kalai mano But Tipra Motha ni aro besibak kabang kuk no kalainai Muslim voters aro tongo 4,000 amo maximum no vote kalainai saka Tipra Motha ni candidate aro jeng khnawi mangkha je BJP rok ni mass gathering tai rally rogo nukjakha aro onek no borok kom phaimani saimangkha tai aro BJP rok ni door to door campaign rok khlaijagei no tongo haifano abo door to door campaign ya abo ongka door to door rang bagmani campaign se BJP rok aro thanai 2018 no paikha taklai ni vidhansabha election le aro onek change chitra cheni mano borok ni supporter rok onek no kom ongkha taklai aro onek BJP supporter kuthum rina bagai onek markheno campaign khlaijagmani nukha aro Bollywood film actress Hema Malini phaiei campaign khlai phaika কিন্তু বা borok asuk kabang kokel loko kuthum rimalia aro roughly 3,000 maximum BJP ni gathering nukha te 1G bosong rok no bo asuk kabang kok phaimani nukjaglia hingke naina siri tabu present 5 years government tongi phano se borok strong ungna nangma jagao si tabu borok pura weak sana klai o BJP rok 5 years tongi bo nijini party ni borok no se thik khlawi maya discipline tubui maya hingke borotei lukurong ni hamkrale bahaike tubui man sinaiba nokni borok no se thik khlawi maya hingke borotei buini bagi kaham wansuk sinaiba Party si kalaina naithangka 5 bosor paya sekang no cabinet ni montri te chief minister change ma khaika haini bagi no tabo BJP party rok aste aste down klai tongkha onekta constituency wo borok ni support din by din kom ongei tongkha including bagma constitution bo Oro haino sunoi sai khanarka je Tipra Motha ni candidate je taklai ni vidhansabha result rikhe oro BJP rok third position o tongnai first o tongnai Tipra Motha kaplai ungnai second o painai CPM bo kaisa strong room ni bagi bo sakha je aro tabo kaham keno naikol jak tongo hnei tak sak jora kaham no hnei bo gechino analysis khaimani je research obo jeng nugi mankha eba saimangka taklai ni vidhansabha o 30 bagma o jeng je sikha je aro kaham vote rate bai no painai hnei tei aro ni je candidate bajanai Tipra Motha ni ongei bo sai khana rakha jono bo aro margin taklai 5,000 manai hnei abo saimanai jeng clear likhe je 2 tarik March phaike hingke noro comment khaidi noro ni personal opinion le bahai taklai ni vidhansabha result no tei o constituency o sabo kaplai no angra thor dai andor thor dai kono dia ko ko na ya ono le ra ang mo ko lo ya to bo na ra ta no dia ko ta no ta angra thor dai andor thor dai ra ta no si na Tahun pagi ron era tan. oh ang hamdak tongo ra ta sak ka bu tok ra ta na hang ka ra no hamdak tongo anu ko to bu ta le ri nai ko to ri ding kai ri am na ri nai che ka ra ku to ma ka ri di ra ko na nya di ko na nya Muhammad ya botong tawa arong kong ani hano ni ba ya bono no chung hano kambia wo hano hano ti raja ni muk tik lai ke ching phok lai yo ke layu ini ha ini ha ku tong ba
này apa ông mà lu có đâu có rất to rất là ra nó là khô miếng mắt là gì Raja na. mà ra nó nhậu đi khi nhìn vào yên một tuổi thứ hai vậy không thả hạ tụi nhà tụi hai rồi vào mà